Ko še folk in dobrodošli v nov YouTube video, dobrodošli v nov nogometni video. Kot vidite na tej strani ekipca, ki jo že poznate od zadnjič, in na moji levi strani danes koleb z Manda goalkeepingom. Ful folka mi je že za prvi video pisal, zakaj nisi Mandi pisal, Sem opisal, ni mogel. Fun fact, bila sva soigralca z Mando, tako da se poznava kolegi že od nekaj časa, tako da danes koleb zelo prav pride, ker danes imamo folk 11 metrovke challenge, penalty challenges, tako da zelo pride prav, da imamo golmana. Ekipco že poznate, Tilen, dvometrski Vali, ki je zadnji zmagal crossbar challenge, tisti daljši, in pa Rob, pay-per-view king. A kaj sem jaz zmagal? Rob je zmagal prvi crossbar challenge, Vali je zmagal drugi crossbar challenge. Respect is where it's due. Manda goalkeepinga poznate, če ga še ne followete, imate vse njegove linke in v description, tako da follow Manda for his content. Imamo pa dva challengea. In sicer, prvi challenge imamo penale na izpadanje, za danes greš na naslednjo rundo, dokaj se ne fali, nunke pride do konca. To je prvi challenge. Drugi 11 metrovka challenge pa bo call out challenges, torej vsak dobi 5 strelov in more predtem, ko udari reči ali bo desno od zgoraj, levo od zgoraj, desno od spodaj, levo od spodaj ali po sredini. Preden začnemo s tem videom, absolutno klikni like, klikni subscribe, do konca poletja ciljamo na 5000 subscriberjev. Gremo začeti. Prvi je Tilen. Zdaj, če jaz falim, je Turk zmaga, ono, ne. Pač fantje niso na mojem levelu. To je to. Turk zmagal prvo rundo. Kot smo rekli, gremo tisti, ki zmaga prvi do 2 rundi, kot zadnji. Ojla! Manda je v formi, prav Manda. Kaj je s tabo? Ne, noben ni res, no. Come on, Manda. Come on, Manda. Bravo, Manda! Zdaj je zelo heca, zdaj je zares. Tip je set of statement. Let's go! 1-1. Bravo, Vali! Sigurica. Moj sad, veš? Opa, bar. Kaj je bil gol? Manda! Da, golman. A ni več heca tu. Jaj. Tip se zateče. Stoper. Kam gre? Rob za zmago. Aj, Bobi. Ali pač. Jaz, Turk,
Rob, imamo vsak po eno zmago, kot smo rekli, tisti zmaga, ki pride prvi do 2 zmaganih serij, tako da, let's go! Malo so šlo na začetku, da je za hec malo čipno. Najbolj zanimivo, ki če ne fanti, ali desno spodajte. A se ti pravi. Bravo, bravo! Dobra, dobra! Bravo, Rob. Oh my god, kako mi grejo tam čez, Jebi ga. že tretja! Še en čip, to mora vedeti. A dobro, kaj Ta bi bila lepa. Joj, Rob ima zdaj za celotno zmago, žal. Igramo do 3. Ne. A mislite, da me je strah? Come on, Manda! Kaj, da ga čipne še eno, zdaj zadnjo, da vam pokažemo? Ja, torej, jaz valim Rob. A ja, noben od vas ni zadev, sorry. Da bo bolj zanimivo, fanti, da vam pokažem. Pardon. Kaj, to so zanimivo, da vam pokažem. Marko Rojs! Mora bi malo pustiti, da je čipje. Kak ne, nek slavnik, Malo ne? zanimivo. Triglav. A dobro, bo že vedno spodaj. Ne bom mi dal še ene šanse. Dal sem jim. Gotovo je. Manda! Nik za danes stran, Manda! Kje pa rata, Rainer? Bravo, Manda, svaka čast! Kliknite like za Mando, svaka čast Manda gol kipu. Ajde. Ta je bila čiki. Ta je bila lepa. Ale zgute. Torej, zdaj oni, ki zmaga med Turkom in Robom, je zmagal cel challenge prvi. Še veter bi hoče kao. Manda, Turk, vali imaš, gotovo, šanse, pecal, lobal. Manda spasi. A mislim, da je čas. Pali za vedno! We are the champions. We are the champions. Hero predslavi. Dal sem jim šanse, pustil, čipal, zajebaval, nič. Bomo pa zmagali, ne? Bobby Robi, Pay-Per-View King zmagal prvi challenge. Vmes folk, veter nam je podaril kamero. Oni svet navešča. Svaka čast, Manda jih je branil. Manda jih je branil dosti in enih par zelo dobrih. Rob zmagal prvi challenge, zdaj pa gremo na call-out challenges, oziroma penalties. Call-out challenges. Vsak dobi 5 šutov, preden udariš, prideš do kamere, da golman te ne čuje, poveš kam boš streljal in tam moraš zadeti. Če ne zadaneš, se ne šteje. Tisti, ki jih zadane največ, zmaga. In vedno moraš nekam drugam. Torej, enkrat, ko streljaš desno od zgoraj, ne moreš več desno od zgoraj. Začnemo, bom jaz prvi in vrstni red pa itak. Naprej. Ja, tako. Nič bomo ščistili, tam pajčevino v levem zgornjem kotu, a? Rečeš, kaj se tu? Nič pa levo zgoraj. Gremo tako po sredini, njen čip. Ma ne moramo. Ja. Levo zgoraj. Ja, ajde, ja. Jaz bi se tudi prvo rešil sredinske. Zdaj tudi, če bi zadev ne bi bila. Desno spodaj. Ajde. Desno spodaj, v redu. Desno zgoraj.
prej velja, ja. Cilj je levo spodaj. Jebi ga. Desno zgoraj. Kaj, si zdrav? A, ne. Gremo zdaj levo zgoraj. Samo da mi povej. V glavnem rob gre desno zgoraj. Ne vem, zakaj moram reči, ampak... Desno. Je bila pod polovico? Na polovico je bilo. Ni bila niti dol, niti gor. A dobro, pol velja. Pustimo sredino za na konec, bomo šli levo spodaj. Šli levo spodaj, tu je. Oj. Lepo, Manda teka svoj risk. Ko je nor. A jaz sploh ne vem, kam je Vali rekel. Ja, jaz niti. Ampak zdaj Manda igra zase. Bravo. Poslal na bombo sredino v glavo. Ne. Naušlo. Bom šel zdaj desno od zgoraj. Oziroma, ja. Ta je bila. Je bila. Zadnja runda, folk. Jaz, torej Turk, jaz in Rob imamo po 2, Vali ima po 1. Če po tej rundi ima nekdo enako, kar je čisto možno, da se bo zgodilo, potem se gre na izpadanje, torej da ima vsak en call-out challenge. In potem tam, kjer kliče, tam mora zadeti. Ja, nič, sredina. Lega. Manda ve, kam grem, tako da ga bom napucal toliko, da ne bo mogel vstati. Ejo! Desno spodaj. Bravo, Manda! Levo od spodaj. Tako da gremo. Let's win. In kaj zdaj mi trije? Je vedel, kam grem, sem prav bombat, pa je šla v tripom. Torej, zdaj gremo call-out. Tudi gremo tako, torej unik, ki prej zmaga rundo. Ampak če naprimer zdaj zadanemo vsi to prvo, potem to, kar si streljal, moraš neko drugo, to sem mislil. Če tako, pol pa gremo levo zgoraj, ne? Pa daj levo zgoraj, da bo končal. Si rekel od zgoraj, ne? Levo od zgoraj je rekel. Pa jaz to na en call-out samo spodaj. Tako da, za zmago spet. Če grem neko safe, samo po mojem grem neko safe. Desno od spodaj najbolj safe. Samo ki tam bo pričakoval, po mojem. Od spodaj bo pričakoval. Čeprav ona dva sta gor šla. Tako da, recimo, levo od spodaj. Treba, Manda! Sigurno. Odvetno, tak je sigurno. Treba pustiti tudi Bravo. prijatelju, kakšno... Ja. Ok, folk, zmaga for me. Evo, folk, konec današnjega videa, konec današnjih challengeov. Prvi challenge zmagal Rubinko. Manda se je izkazal nerealno, pač tip je branil milijon branil. Call out challenges, winner goes to me. Glede na to, da je še Manda v videu, kot sem rekel, 5. prečekirati, gremo folk zadet na tem videu 400 lajkov.
spusti like, če še nisi, spusti subscribe. V descriptionu imaš vse moje linke, Instagram, TikTok, Jimbeam, coaching, karkoli te zanima. Zelo hmalo tudi moja spletna stran in moji programi, tako da coming soon. Followajte ekipco, imate njihove Instagrame in the description. Hvala, če ste gledali, hvala za support, upam, da vam je bil všeč in se vidimo naslednjo sredo ob 6 v novem YouTube videu. Peace.